also with us. Yay! Yo, with Zeme Riders. Nice man. Hello everyone. Welcome back to Zeme Riders. Ani na may Hornbill Festival ga hang chang jabam ligum ja ni campsite kenan ka tepet kuda. Ani haim na ready da. Jana ni tepet da jana ni Hornbill katle Hornbill Festival bam bam jani hang udle. Ani suchi hang cham mak paswa ga. Ani kangmara ma Kohima lengo makmara ma bam zegana. Ani ni chungolu ja Kohima ka chain da sai ching toy gule. Chipi bege war cemetery jana dobi jana museum le pigu he pinango be jana. Le sudu chipi lakti jana do ani direct hang ja Hornbill Festival ga na ni ma na. Ni gudle ka chibra ngadle ani ko to winan my address ka lo na na hagi lusudu ani JVG peza at least wangai zabam ma peza o Zeme Riders tu la le ka chibi ra jina ni lo kai no za represent to gule da za no ni do ni video kete ko di fi zam lo ka chibi ra da getting ready everyone hi manari di to la da ana kenga ada ni ko campsite kena pada da kana ni Mayana Kohima tikirogo. Ano rekinat na pelada zai Kohima ke traffic ladle resto mi to hon kai magda. Tetetle. Kiri lalai. Aida. Say bucket lay. Good discipline. Ano Zeme Riders sana hamdai gudlay. Variana ki kasam dele Suna anoi Kohima ge War Cemetery Second World War Good Cemetery bam hang changailu zela dele ha ha ciao ni ko pa mini parking tena Where are we right now? we here at War Cemetery Ani War Cemetery on sang da ha ada kedai re mena tai song da hu Zeme Riders kya ga ka ngoro ti ki ro la ni video lu pe mako video lo te mako le le lumba ya chak chena ang ni ngora le ay Kohima dele bang ni churang eda ay da War Cemetery Second World War Cemetery da mak ma hanga da ni chu video te le da ay adu chu ko chani ay gi slow chano chana let's go Ano ko viewers sa mga na video lumbay dali. Okay. At the top Canada War Cemetery ko top. Kohima Nagaland, the capital of Nagaland, Kohima City. Ano riders boy ge photo kabze enjoyment te fun time te zalamda. Mi hay manazet te lagay dali. Ngawi kasang pabam. Chilo. Aida karai me chai ga bebam karai me chai be chi bam rang ga sumai be puni ro ma ka bam da Second World War so ina pro ide ke ta pada da War Cemetery piloi da ani video restriction ka div jina pop capture te lu lakta kanis du ka ni riders bo na na ga de le brang da na ga pe Cathedral he Cathedral palu de na ni Hornbill ta ju da Kohima City lumna ni darwaza la bida ni hai manana ngau la lego dai bum za Kohima City lui nei biza jigna maya ni na darwaza ni cho ni right ro bu te le gale dele sudu Kohima na traffic ka sakule
Suk Jan Mang Dai Me Chima Chi Dai Cathedral da. This is Catholic Cathedral. We have reached here at the cathedral. It's fine, it's fine. This is fine. The Zeme Hill Riders. Ada. Ayo dah. Let's go. Oh, very cold, man. Feeling cold. You capture everyone. 보배라 기겐 개구들래. 럭. Yeah, bang. Ai jani ko bike ta. Catholic Cathedral. Kohima gan yu hang changai lu zalada. Hello guys. You guys okay? Yo man, looking great. Noi ka sang dele pang chu. Heret ka sang dele. Hi, YouTuber. Ka heret pa pram tak ta dele. Rahul pa. Nang kwek. Madiang ko bam le ya. Catholic. Second largest in Asia. Golden Jubilee Hall. John, itu ki jaga se? Itu ki jaga se? एशिया के है हाँ. पकना बे दिलों बे रॉकी कैथोलिक में रॉकी दा Oh, Asia ke? Asia. Pakana betul je. Yes, Apa tu je? Catholic Cathedral tu mah. यस यस Ya di deh. ना पे है नंगोय रंग है Yes, yes. कैथोलिक में रॉकी पे Ni hai masuk telel. I Golden Jubilee go hold da. Holy Mary, Mother of God, pray for us. Golden Jubilee go to. You okay? You chilling? Ngawi dah. Ban cik sang. Holy dik sang. Tayo kami na plan takta dali ni. Oh, tol ro dema. Oh, compoundless sana ka. Christian mana ko mete ko ibse. Harangyo di sang dali. Aga. Da gura samra me rawai la da. 1 second, third, fourth, fifth, sixth, 7, 8, 9, 10. Wah, Saragala station. Aida pam pasrok bego station da. Veronica wipes the face of Jesus. Veronica lena iswazu chuibe he. Yate lala ni. Aida Kohima go view da ni. Kohima ngoi mag malay na hange. Sa saraga de. Ika sang ni ko he. Kohima go view le ngoi ika sang ni ko ni. Te mi ka sang. Rangyo dizule. Enjoying here. What are you enjoying? Temen. Hai mana photo bangze busy lana. Ada rakida ni. Agna pedaiza compound gana pedaiza ala ma. Busy lare, badi kana. This is the view of Kohima. Kohima go view da ni agna ni. Sasara ga dise he. Ngawi beza kalam tak tadi sini. Harapat siam ki ida sangat bale. Tapi dah dah. Cathedral pillar dah. Chalo, riders. Let's move. Now Miss YouTuber is riding a bike and I'm holding a camera. Ooh, I just saw. Araso. Dia planta de ser. Oi, até que Mereka kodiba cerita gua. Mana kodi slow tu mesti sunju. Ini cuma kah? Não, não pode. Oh, adventurous riding. Kohima gana ni. We are on the way to. We are on the way to Kisama, right? Yes. Yo. Ani Kisama tela. Hornbill festival ang Kisama hai. Kisama Kohima kache tu pun tela. Kya kya di le? Kile to di se. Macam apa? Chang nala dah.
se na thal bi se ni thanda bi se Kohima siam chi de dapat juga ni cakap hari ini hari rasu Alhamdulillah hari ini terjaga di semua ini yang ada di sini tapi tak cukup di seluruh wilayah Sudan mana ada kesan paling kesan Guys, ani wang changda Kisama village Hornbill festival teba mong changda kani gu bike gram parking telu za agina hangdai guda tunga gu bike ya parking la dane tungo gulani so enjoy tino na noi techu guda ei na bang rei cho let's move out tata jabam techu guda Ang nego ticket. New ticket il hai na. Here's mine. Hornbill Festival. Show your tickets. No tickets, no handle. Chang ticket din che. Da. Hang la ka hang la. Just hang da. Nalo nalo chung gida himai kene do. Ngo kon kya ticket ka? Ha? Only 50k. Bro, 50k. only 50 rupees, okay? 50 rupees. 50 rupees per ticket. Yeah, Hornbill Festival. It's a very big festival. They are Okay. charging only 50 rupees. That's and good, see, man. Jatinka Festival. 500. Just a small festival and they're charging 500 rupees. Yeah. It's not fair, yeah. We have to protest against that. No, please. Woo! Chana. Wala gyud bay.
Kia pi na la so. thế này là mình Very live music. là Wong Chang sao sao vậy? ông bạn luôn chân ra Wong Chang sang đây. wow members chân ra cả I'm all right. Right, join them on. yes yes hello guys chân đi đây Hornbill ada Kohima kira nih Kohima Kohima traditional dress Morong. ini lengo dah ga anu yang kah Zeme ki he Zeme ki gara dah Rahang ki jo à. rahang helai ki Rahang ki jo. pai ki mang kawa Hello wa ka ba ka. oi Zeme ki dah Yang morong. oh ani Zeme gula nih jilang mau gumorong lah dah ga rahang ki okay wow Zeme dah Zeme ki yang chang dah Zeme nhỏ lah kan ni Oh brother. hai Sama ka? hey bang Oh so sorry. chang dah Ibang gue anh đi Zeme của tao Ni sim có còn ngồi gạ có còn ngồi nào Ai đi dòng ngô là mấy dòng là đuôi dâu từ quý dâu đi đúng không dòng. cái nhẹ dâu Tây làm lên. này làm sao Đi gì? ai làm mà plong lại tiêu mà cái cái gì cái này sao Mi hong na sa cái Zeme ki tiêu mà cái đó là cái gì wow bro enjoy hai Zeme ki dah Saragadani. Where? This Morong Zeme Cathedral. Okay, Zeme ke pelo. Oh, ini ni ke pelo pui. Ibam ni. Ibam na num ni si so. Si sangat. Mana si so? Benar. Oh, Zeme kita ada. Beef intestine na beef intestine. Wow. Everything. Ada Zeme ku muffler, traditional dress yang ni na. Empak pai. Porom lezok kam na ni. Kan ni kiki ada empak pai na. Ai pemini berapa ada? Oh. Apa nak sang kreminya? Pak pai chang kreminya. Woi. Dah. Sang kreminya tu apa sang? Sangtam. Wow. Sangtam morong. Ini so. Aida. Ha. Anu naga meja hazat. Ka kresna ba mele ni guang se kyang ak ta ni. Ala ma ni tumang ko da. Pam kam la da nin naga meja hazat ke la me sumi ma chakasang angami phom jinang rong au ko me ha everything. No tha puni gumorong bang pam da. Nakana ni tel ada da. Apos na marketing complex handloom and craft pavilion. Ay Hornbill festival ge. Market keta ni handloom and craft pavilion. Ibane tebra me pai tak pram me ha. So. Pai na lu tu. Ano ni? Ngrang ya da. Pai. 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 Apa ya te ko che. Architect ko da. Sata di ko da. No hamba. Aybe. Naga manu sabo lagibo. Wow. Sara ka dinga. Pa, zamana na. Ani naga mne teble na mi bana ka telebra me. Ko ne tebra me bam kam da. Hazat jet go phaira me ha. Ket ke kana te wang kam la ku da. Mesu phui da. Lui này dần đây da. Lui bây da. Ao mới cú lỗ.
Tacha. Paki ram boy. Naga tau. Itu 1,800. Gimana sih gua? Ikta deh. Itu 1,000. 1000. Itu bi tawas ya? Pula number dulu. Tamas. Iya sih tadi. Kesahan ini aja. Jana. Tapi bi gini ya. Kita sama susah. Buka pungannya. Chú cái gì đó. Kamu go. Ini ke Peru ini. खरीदने करने के लिए 5-5 हज़ार का बेच Sarah, ini hong kesak. Ada mi bane tu ibra medani. Craft. Ada, itu topi mau. Betul. Oh wow. Ini gini aja kita dulu. Itu mile he. Ini punya craft. Ini ananda Mina aku meramal ini Hornbill festival tenan dia, mau dah. Engkau baca na. Itu thalo ini ke? Gimana sih itu? Price? Wah, income. Kacite. Empat taza. Oke, meti mabeke. Naga daw. Naga daw. Sudah curang model ini. rider bodiya itu TV. Rider mongi gulo. Wih, komposer ka bang pegu ay komposer bang pegu na tito sila. Also sir, handmade. Itu tingkat turun bond ini di. Itu makan turile risky asa lebih. Ini ya. Kamu masuk aja. Hornbill festival hangna pungang ko he. Nah, ay second wall ko bini. Painting temi ka daglo la. Anang ako ma. Koi, come on. Let's move guys. Jira. Muy dida. Jangan kana kena chiltere. Silang morong. Rangki. Hello, brother. Nice meeting you. May I know your name? You guys are from Nagaland. Nagaland? You guys, Mizoram? No. Actually, we're from Assam. From Assam? The club name? Yeah, hi, I'm Sony from Free, Okay. Nagaland. Nagaland. Andrew from Free. Okay, free. Yeah, Jalan from Free. Okay. Why? I'm Free. Okay. Nice meeting you. May I see? Wow, nice. Yeah. There, Matu. Oh, hey, bye. Abi, you can meet them. Rider man, you haven't had all that. Ini Nagaland riders club da. Free riders, the new clubs is here. So, it's so nice meeting you guys. A free club from Nagaland, right? Yes. So nice meeting you guys. Yeah. Come on. Wow. Nice. Sticky rice beer. Sticky rice beer na. Ada kuizaw. Hindi sa may kuizaw. Ini Zeme karena saya dah. Sasayo na eh. Tiga. Ada ni ko Zeme ko chilang rong mo ko special day da. Sarala. Enjoy ko de. Ku team rama chilte la dang kai mana. Pung muta tak boleh kan rambu. Ula. Ini gua. Kaya nga tala. Chen jete we. Ni bi mai muya. Vlog hanga mati makam ro maka. Dole ya. Tu la music enjoy tu ga music ka vlog lu to la ka. Nga vlog na te wa tu re. Situ aya ni ko chilang rong mo ko. Morung ge bam kla chei na te da. Na ni kamera me wong re hang sa me. Su ko zalam re. Pali ka sang da. We da angami popere ka chaka sang. Re sumi. Re pom chong da. Hey, Zeme Hill Riders. Ini miss hikalia chumi chungo da gini.
Ai Itu dorong kuda. In sama saja. Ayan ni go hill riders mo daga. Ada tu kuizo dah ni. Sarang ala. Oh, kuizo. Kuizo shit ya. Game lo ka, go game lo ka. So, Hornbill festival dah kuizo nya. The angels sing. Tahu lah. Limbra. Zeme morong. Fine, okay. Fine. Enjoy. Yeah. Hornbill dah. Sama. Tiba, you okay? Yeah. Getting nice na bien. Hindi ko sila Ada ang kami kumurong dah. Ang kami morong. So, ang kami ki. Ada ang kami miki dah ni. Wow. Amazing ya. Ada ni Zen này cái thế này kata. What the hell? Anan ko lang ko se. Madu ka da. Hello brother. Enjoy. As my name na enjoy tala da. Nice meeting you guys. Okay. Ada chakasang में कीदा Chakasang kita ada. Wow, Chakasang formerly known as Eastern Angami Church. Okay. Ay, Chakasang kita. Trong traditional है वही मांगता है तो है मांगता है नहीं मतलब आने नहीं हमने फेस्टिवल एंजॉय कर रहा है अन्नी को ना कहते मैं चलो हेलो जो तम्बरा में जोला के एक भी संपे चलो आई चकसंग में कीदा रेंगमा में कीदा Reng mami kira, hare, we pay. Sarang ala ni, kah. Ada reng mami go traditional dah ni. Wow, ngai na. Ni makanya. Ang kor me. Kya hi? Raming ang kaya ma be gira. Oh. Mera me sarang ala ni. Bak pay. Traditional hai. Ni traditional dah. Ay reng mami kira noy. Reng mami. Hello. Enjoy bro. चलो. Aniไปลองก็ 最多呗。 ตักเขาก็ร้อยนะ กะเพราเรื่องมันกูกะเพราได้แหละ Mai dah. กะไม่ yes เกยดีด้ะचलो सुमी मेंกูด้ะसुमीมรองได้แหละसुमी में कीจุกได้แหละसुमी में कीด้ะसुमी की Ada penuh pura kilung go. oh wow What the fuck man? ช่วยรำเลยล่ะนี่โอ้ฮราว้าสุริมีกี่ได้แหละสมา Ada ไม่ penuh กี่ penuh traditional like sang go hai. yes traditional ไกลก็ได้จังมั้ยสุมีมาไกลก็ได้ traditional แกตามมาเรอล่ะนี่มีตึกกี่คนนี่มีตึกกี่แบบ Satu ini le. เฮ้วู้สุมีกี่ได้เราทำรงโอเค this is เราทำรงว้าวเราทำกี่ได้นี่Puni kira, puni kung sakit ngaki. Kuda. Tamarong na. Matami kira ida. Lota chumo. Okay, brother. Nice meeting you. Okay, thank you so much. Okay. Wow. Ada mera mati ki beda ni. Rice beer.
Itu rice beer na? Yeah, yeah, yeah. Logo and Lotha original. Rice beer. Yeah. Only for Okay, rice. okay. Fish. Pure rice beer na? Yeah, yeah, yeah. Yes, yes. Thank you so much, yeah. Okay, welcome. Okay. Hello, Tamiki da. Ika sang. Ada sang Tamiki. Sang Tam tribe. Oh, kopi kila se. So, sang Tam. Sang Tam da. So. Okay. Piniki da ni. Piniki hang sa kya kina da. Kai. Coba. Oh. Wow. Traditional. Sang Tam ko traditional hai. अच्छा नहीं आता का संता मिकी का अच्छा नहीं आता नहीं चलो लेट्स गो ada au naga traditional kitchen au naga में बुदा है au ada au मिकी का है au तो वहाँ से क्या किधर है किसान चलो वाह ada है Okay. Dah umur dah ni. Sarah kata. Nice. Oi kesang. Ay Chang Meki. Chang tribe. Ni wang sekian kita ni. Okay, kilom kyo ma. Ngai min ko sia. 저 피키 아이다 장메 살아가네 레미니 anh có tổ của xe răng lên và cắt thả bấm ada kem nun gan kucha kem nun gam tribe wah oh legal na le azam kem me muida class se kore lo tikir q oh wow ini kisar gazo kau se da Wow, kan thao bị kia, sao đó? Naga konek me kita, konek morong. Okay. Wow. Woo. Sana kala ni, konek. Oh, konek mo kong sekian lagi. Hornbill festival का गारों में गुदुला था, ये गारों में घुमोरूं नहीं, नहीं गारों में travel, ये गारों में गुदा, गारों में गुसिंग मैदाने This is the entrance. Garo Lokpante. Ay garo me guda. Oh, kachari no drang. Kachari me gulela da. Ay ga. Kuni ko morong na de. Kachari me guda. Kuni kya la ma ka. Come. Belum lagi tu lah saya sama gua. Not allowed. Zeme Riders dah le tu dah. Bye. Yeah, we
Zeme Hill Riders. Nice man. Hai mana mana pi. Cepat. Ani Hornbill ke wong nu za Zeme Hill Riders te za wong likum za ni taroida mi songa za ni nagamarong da ki kara ga za tribe so me go ni morung he hanso ki taroida blog mi ji wong sangda pi blog ani in za talo da spolikum za namaya ni go Hornbill festival za ni Zeme Hill Riders mena ani ta za tarobe ga minung du wong sangkong ya da ni Riders mena ni ga ni ha mena lamida ini dah ni na, itu ber, macam je, nama hangan video ending, tu je, tu dah next video ni Zeme Olympic itu dah, ini Hornbill festival ang tu je, ni cuma lebar alam ini, ini je ni rider gu dress kan, ni cuma kai maku, fashion gitu, ni traditional gitu, ni kau dah, tu je ni first day Hornbill ke bangkuan ni,
hanga tu zai na tu ka da ni go experience za ika sang da milong sang da video ga na ni te la ka ka so enjoy te za milong sang da ani go chi memories sang da he chin ra na ठीक suida ngina supported tabam jigne nang nui ne supportive ja nui ran chibam da he I saw na supportive set te sibam lo je kamai na thank you guys na ni Zeme ga dai rasa Manipur Nagaland ga bam le na subscribe te kamar yes hey to come arang me subscribe te rang kang nang ma ka ja te kam okay solo bro चलो है बना ये बात है नेक्स्ट वीडियो ना तो है yes अनि है बना लव यू ऑल मैन Zeme Hill Riders kan ni है बना लो नि जुन तम है जो बदले नंग सपोर्ट बम जे ना चलो पीस